Terupol azang pun produk penting aklet yang kita kajem. Pun ga enjoyment ni man kami dinner ni habla ka peliang jang ni ai ni habli ai kisinya. Jam tu tak ada ban ni hab sim tu peliang jang habla kitchen. Dan dia kumtai lah syak rank lah syak sure lah syak am so nang sih dek we kamu am nang syak nama ba all in ngala adik ni ka bodybuilding. Dah ka khain ka clear am la be mana spin kamai ka ba kamai am Timbiang kerja syak jeng kain pan mentoi. Sini pan abun dengan junk food. Sinda bam pizza bam maka lah syutia be jeng tia. Jeng pang ru am. Dah yang baik pelang ru. Ajan sitri ada si. Tadi abri siapa lagi. Mr. Meghalaya overall champion Arajar Khatpra. Muscle Mania overall champion Classic Physique and Bodybuilding New Delhi Arajar Khatkandai. Muscle Mania silver medalist Mumbai Arajar Arpau. NPC Meghalaya overall winner Classic Physique and Bodybuilding Arajar Arpuar. Amateur Olympia Mumbai Arajar Arpuar top 10 winner lightweight category. Bransli nong kendri kublai shibun bawan hakashu. Kublai feel. Nila kwa hana du menu bandan kum kani dekat second program kejungi jongani New Year. Buat ngak kemen ru kedai ya ke start kedai ya ke health and wellness. Nama bun kim tip ya ka koi ka khia ngatharai nga ngiu I hang ni kumno menta ka sngi bangini kren dot phi halor ki benta ki bodon kam nam ta ka koi ka khia ti bodybuilding gade ka way ka sport ka banga maya an nga dan phi hang ni gade something it's a pleasure mo kulai shibun mo fila wan ka show ti branching in sedang da ka ba ya bat ka childhood ka jungphi taru ka port khna jungphi okay ti ka khatin jari branchli ngandri ti Ari try gym jaga Iron House gym. Hasilong kebadan namun song bana renjak mah. Di kumtang ini duk basdang rangrit hatu kopol rangrit kelas 8 kelas 9 mah rangrit hatu kopol. Di IPA kan iba ilakai gym hatu kopol idang ilakai berizu. Di Islam ni kan gym. Di Islam ni gym di ilakai ni ira kibits. Wakiam tu ngapain ni tenat kan rum ilakai maki. Tengok ngah dia aku isi lu kuat langkin punya try kum ni ban dek mau kan ni ba itu ibale IPA dan tan semat IPA yang terpol ba 4 long ke dangdut pelat yang 4 long rementa dangdut pelat finzang rementa tengok okey tu up yang up dadap kas dan senen mo yang saya lam finya zang ban la kai langkin bi ti after that pan ada 10 kum ta ti ngapa elite kelas tengah apa elite kelas pan azang kenduk perlak hiti kepal elite kelas ngapas Anthony's dan ngalik Hashilong College mah kada 11 12 tengah apa elite 11 azang ada kelas A tu kepal azang pun perlak kepal azang pun perlak penting aklet nak yang kita kajem aklet nak menjoin kita ada lah azang aklet nak lah pun ga enjoyment bagi perlak tidak bun perlak so ya tengok lah aklet nak okey benar. Dia aku isian kan, dia ayah bun polak-polak, enjoyment lah bun, di orang IPA kan, meh, kamu meh dek kamu kai kamu ni, abang kau mensyuam ni orang ba, meh kuat, banyak kai, mentah pat meh kamu kai kamu ni, di Iwan ke yang seneng ngapit meh, suman meh, di keh abang meh kuat asal meh dia tu, yang meh terustom kan, tapi meh ada mentah di aldo kakam ke jinja, dia abang meh kuat abang sengi kan kakam jong. Hadim tarin adu ba ai jing isneng mi dan tarin isai lam nga ban lakai dan tak kapuan hot di lam nga ban lakai tu support di quit na national body zuma temangi la jangai pagi nak nong ra tu kapuan body zoo kadon hani kala peti mo di la yang ba la jangai play and plus yang train mi yang akan di kadon ko biga gym anta umpling mencuak baret kadi along kum private gym kan kamu train mi kan for almost 1 year yang nadong sedang ilek mi train nga bam na exercise train for 1 year yang abi tawi pelok jonga dan entapan ada train 1 year ti yang ba yang petnya haba me kwa raseng kan kam sama jong kom ni ti yang ancu pelia bi kom ni kam mehap yang me kwa medan di medan deras certificate dari men pas caka ya ka kam pamelek di pak puli kan yang nanta tinggal di Pulia Shah Punjab tu apa season 12 fi Shillong di orang ba since kan because ka passion jonga ka di pakan ni yang ba mencupulia sa
men habang me dan interest kan dia beli men syukur alik polis men pendap so graduate ti ang akhir lit bit dengan kurs ti yang atong ang to biang ti lam ngas Punjab kan tengah sak ngalit ka polis jong asa Punjab sipang kan nutrition bahkan ka bodybuilding gini gym kita kurs kata ka kelas baliknya di National School of Bodybuilding kadi Hajlander National School of Bodybuilding kadi Hajlander di Punjab tengah sak nanti for 1 year tengah pulian tu dah ada pulian tu dan ngayuk certificate ngayuk kadang sok diploma kurs kadang kadi na Chennai mah tengah ka exam center pak ka Punjab hi bang puli manga tengah lek sok tu kan lek sok tu tengah ada pas gitu berkhon dia yang kan yang ada mana ayuk certificate kemudian apa semua ya takin bah ada pun orang sak Punjab dia kata apa jinjar ke pemilikan nomor ba ka bahan ru kowe ala mesti yang ada ni apa ni senang kasih te bun ba ke mau yeng wan pai yeng kan tidak betul tengok aku awan yeng am so hab di sini and plus kata PG pasang kan kemudian kadang tang vegetarian kemudian non veg ni kuat bamdo di sini ba amlin bamdo baik kuat bamdo dan lek tang sehari yo ami tu sehari ni yo bamdo syabah so in terms of protein intake padam although kadai for bodybuilding ki ada protein kan ni substitute nak am tagado atau apa mah di tangguan sewing dalik syabah yo bamdo kan tidak tahu apa ni ngam sujuk dah bensak sini mah jangan mak kuat ke itu mak sacrifice sih yang dah jingsuk tu dah lir miuk lagi ke iru di yang mi ke ngomta dah sacrifice rasa dah senam ada bentar ada pergi safir ada nak sedang di yang tang saya bizang pen play gym nak sini kan jadi mentai pa kan bayar pen play gym yang first kita di 2015 kan ni play first di Harinca kita dang red ngong nang yo Jakarta dang red tinggal sang play gym nanta kan dan tapan suki nak extend yo sa Jakarta kam he Harinca tinggal shift nak start Harinca hai mentah ni ke location di gym mentah Harinca kadi ha opposite ni ka post office Harinca kadi ha data brothers departmental store kadi hala second floor kata di nanta kan tinggal zang anta men last year kadap 10 years to almost 7 years tengah bahabang ayo place apa baik kan namun song de manta ha kata namun song pak kata de ba long nong kata pengila sina kamba kan according to manta ke ba la le men 10 years back manta tingla sina ba lu namun song tingla don adoption facilities bro adoption don namun song after 9 years mengila apply ko yo place kan kata ka branch manta namun song kan Ransri ngamon ongum ni mo ipai inspire fi mo hadin mo tiki kelas berfilik fi hapo Shillong College Shillong College kedan nak jong ke gym masuk ha tu ko por film kwa su ben film padan kata ka mood ni kan mo film kwa ben ka gym ngadon himo kata ka mood ben gym ngale him num na tamal abur lagi perlu aku enjoy seduru ko gym lu steng long tangan steng nampak long ready tentang kau ben no tentang kau ben untuk pol nang syudap kelas nang syudap school nang dak ben nang show first time gitu ka tu bal yang kelas tang bun prolog tang kelat kan kita barokan dan ski hata anjing seneng jeng pa jeng imta di soang kan mi impa kumta ibatai nga kumta nanta kan hasazang hidang kanu separa gidan langut separa yang menga sendang bahek do ba angut kumtai Kia long no supportive hai ni decision dapat khat dan kami banyak belong supportive family shisha kaya sports mengalek ngam ni they are very supportive shisha yang ada perkat my dad belong my dad tu obviously bila lah kaya ni lah tip kumno my mom di para jang ni hakpor ba ngaranek competition ni nga istip ba ka favorite bagam juga gini bikini semua si craving bikini si man ba show competition la azang prep for competition 3 months kata cutting face ni jeng ko abam bikini kata ko pa dan kia thi jeng bam obviously ha yeng dei hab bam no normal kum bam ngadang sa to be imei to ko pa de thi jeng bam yo song bala yo song thi jeng bam bikini nang yang ha de han ta ko pa di aman yang ni kan dia tengah di favorite jangan mau yang hang tu mai ko abam hai okey tidak betul
Syah ban wan ngah kitchen podi syah miki kita badi jing bam bang favorite mga tu. Hapo shi san wan ngah kitchen bang mut zdang bam da dayat jong jong hapo dang kimut bam his ni nga kisai tu jing bam kili buri udus kandang. Kim kwa inga ban ban clear bang bam tu jing bam. Oh, mai para kita ti ulang supportive syah. In terms of meal kan, kadang sa ahiang. Dan ngayo sa ilok ro balang supportive. Yang ada sedang kamil enga habis train dot musta udah menmian diet ke yan ada sedang penjang nami bentah. Kamu mentah full time bodybuilding. Full time bodybuilding. Ngad ngam sunang syu ban ong giveaway sport so. Am sunang syu de giveaway kam ngam nang syu nama ba all in ngala adik ni bodybuilding. Ngam nang syu giveaway ro. Biang gen ke biang. Kam kadai ka tu gen bang adang ong meni perhapor bang ai kendu ifidi Bransley kalong beli bodybuilding belai ru kani ban ongkum ka health and namar belai ka kot ka khia kadi ba kongsan Kadai kata. mangi tingteng ni klet da ka bangi tri ni don kam ka pisa belai ni don kam mo ta ha ka jingbun kam ni klet ban IT khniat ka poru nak benta ka kot ka khia namar kadi ba kongsan du Kadai kata. yang a simet nganget ba health as well kam dei kumbo ong kini gi ba menshwa gini gi ki pareng ginong wealth is health kim jo ong gumta kasdang bi health is wealth te dehi ba ngi dei ban ailat ba kini ki ka benta jong kani ka koi ka khia ba di ban wan haki curriculum hapo school kin te benta nga kwa kali fi prancing insulate kumni insulate kumni kum taimo yo bang ki klet ka bodybuilding gadi ka sport ka badi tang nam tau shenrang ne bun ki khen theiru dan lang ka sport mentai ka bun kita itu gila buan nama mentah ni bodybuilding. Tama mostly ting-ting guna kentai dan ting-ting yang lek kai gym hek sa kin hek tama kentai le kim la ni ban hek gumta hadu kata ba hek senrang ke kisu gum to ki ang kan hek ban ni to kim la heta ban hek du kata te gumta kan ka in terms of kentai giba competition giba compete ki kentai ti ya la ka jong tama kini giba just for workout just for the health dalale kim na hita ban gain that muscle mass kan kum baglang ki shinrang ji sha bon batiang ki ana ada wan gym ki kentai ba kila bon he tama kam dei kam ta pi kilong kum nu ki bon hapo ka gym fi ada sofa man ta kila kentai ti kila bon fi almost man chuang ki pa don ma man ta te man chuang bo nga fi kan 10 years back ni kentai kan ngut atau por badang dan ndai tang kentai kishen rang ru la ni badang join gym hai ti por 10 years back ma 10 years back ani dang dunai nganong fi 10 years back kentai out of 100 300 don 5-10% gym dunai gi pi apik nga kyo ani na ba after covid kan after covid kelas tu ba tu jingpang yuan kistu ba ya health is very important. Dia nak kata for COVID, nanti kini ngaso, hanga kan ada 10 years back lah penyak gym betul ngaso ni one COVID, ngaso mentah ke gym kalau kam. Ho, you nomor beli wa, kepisah mentah kebun ke jing the kelawan ke health, ngaso ngabot kani ke puli putih ke health ke puli putih betul kam. Banyak leng, kini banyak leng rengkat hi kini. Education but health wat ka sarkaru hangnu kini ki haganu nu ko sla perthairu dengan ekran ki sarkar bu kini ban promote education but health mada ki ya leng ba kini arteli kamot ngiyo ka imlang salang ka baskem te Bransley kani ka sport mo bodybuilding ki bon ru ong ba karem ba pisung ya hap ne nomor beli ba ram cuma palat ban compete kan like for normal official exercise just to be fit it is fine terus kita bangi kuat belong fit kata ram kadang benda bam normal man bam normal te tinggal asyat bhal ya bam like pliang ni via tamal flong fit dan kan menang ban bam adu kata sila on batai kendiat halor ketu kerkom bam hadin ta exercise route kini ki kerkom ai kini ni IFM kerkom bam in each meal pidang kan ban bam balong balance with carbs protein and fats ma kata fidan kam in terms kami ni pak ba ya compete pak compare ka kerkom bam nomor compare kerkom bam lain ya bam protein intake hambun so in each meal ni bam and ka plus ka meal la bun ni nga bam 5 meals a day
So for normal human being ba fish kuat taman folang bam dang 3 meals 4 meals sulab yang tu komungi ba compete pat meals khambon and protein ka do ra khambon ban bam kum ta ken karem ni ba balik competition te karem pala Karem competition banyak kan ni ka bersulek fitness. Itu kan gini balik fitness pada. Ki kuat ele dia ba kin concentrate la ni kin pet ya ke benta ka bam. Kin lek nu pat. Ka bam hakanu kurkom gidi ban bam pat. Har kom bam am nganong fi di benta kan di buon di banduna carbohydrates kasong depends on the goal ma kasong ko ban gain na ko ban gain weight na ko ban hair weight na kata kan da ko ban hair weight fiap cut down ki carbohydrates kum ka ja ata kini nak ki berat ki hap cut down de fi ko ban gain weight fi ko ban hair ka weight Ban hiar ka ban hair ka weight mata fi hap cut down kini ki ja ki lele de fi ko ban hair de fi ko ban gain pan fiap ban bon kan ka ja ki lele Antara apa filap penhiar pan, filap penduna ka ja, filap penbun ka protein intake and veggies. Kum ka do and veggies, apen bun, ha bijur, baka ja pan bam khendiak kan. Kum kini bako again pan da bam protein hadu ka tatar mele, ka bam ka ja kambun, kini ja bread, oats dan kum ta chapati kini kinai. Long time. Ding kam da ram fi gini for normal kan. Ram ram kata basu shat mu ayeng asal hamram ban kata nama basu ya ka bashat bang am ting shat da masih bang ni bang ni te artinya lain yang dang bam da bam normal itu ditang sipliang hab fsim ada ka gym te fimna ban bam kata tar obviously du ko ban hier ka wet te bam antat di kam taran ki struggles ki jing filajuyan ni batai gitu let's say gidan giban sngap ang ni giban yok mensim ki kwa giban sngap gitu kum first ketika bang final sa Punjab ngam yok do ngam yok ngam dan dam tu dan seki sya raging sa stay ki senior sa PG sya raging ki Haryana stay ba ni gi junior ba one join ta ni man kami dinner ni habla ka peliang jang hiram ai ni habli ai ki senior dam tu ada ba ki hab shim tu peliang jang habla kitchen dan ni dam dia kum tai la sya rank la sya show la sya pilak ban sya Fitifi. Asyik Asia mana normal bangi duna not is datang apa utawi na we dina Sikkim ni di Nepal lima. Asyik Asia kan kan en Asia ram hawisian pan hawisian pan komplain tu nong penyat ru mungkin clear dah. Mungkin clear ngafun chayeng kom tam taru hayeng obviously ikun ajang tu menu kim sanut Tamba kita ada clear dah. Hawis ni pan ya ngadi pelak nak ki local nentu kan Punjabi. Kita Punjabi am ki bah pula bahasa ki local Punjabi kan. Kibah ki sya ja kum tam ni sya rai kum tam tai khal nong Haryana ti wan maki kan yon ada problem ni dan nado kata ba don problem ni ki nado kata jelele syukin ada ko pol sa Punjab polom ta ni jinjar por sya ponang sa state jinjar fi la ka jong don be fi jinjar de any kan within 15 years mangala la kayam Apring jinja ka dan kapor ba show competition ru. Di hantar kapor pada biang bahar kamru di dunas opisa the competition ajan di sponsor untuk por pak don. Dang day first podang zang first few competition dengan pak don sponsor ira pak don ngiram. Di pista da duna the competition ajan dan no hapshu abang pak bayo. Kabala kan. Jadi nabut kan nentu kan competition badang skip dang ya competition. Di kadang job competition dia sang yok sponsor kan. Kam nadu boleh syabal dia sang yok sponsor kan. Nadu kata apa yok sponsor pan. Di nadu sudah ki supplements ki apa in a company kan every month kam ba yok kata dan kam ke should tax beki apa and ngap promote kan YouTube supplement ba bedi beki pan. Umtai. Kemun ar benta kawai di ketu benta vidana Punjab, official ragging, ar kadi kum kini por viduna pisa. Mar boleh betul Bransli, mar nga perkhat nga. Kidan kibrio ki bakwa bandrung hakum kini ke bodybuilding deh. Ning kong du ki perkhat bi ke pisa. Kawai te on fiam hab biang so hakam siapa fin rung. Ban fiam ban compete kan. Hab biang hab dan at least something there ban pakan dan backup ban fin kamai. Lete ani jinjari nomor ba kanu nyerap kan fin pan menu kanu bener menyerap sponsor kanu ban fin la na fin
fin chuli sponsor fin punch irap naka government kan menu anu ya kan kan at least na ladir fiap dan kan shwa kadang shwa ang yaki shwa ba fin lek anu am perkhat shwa at least shwa ba fin lek anu competition kan if don go goal shwa competition at least safe shwa pisa dan shwa pisa at least biang kam kata kawe ni biang shwa income fila ai menya sama ni kum pangap itu last time nampak dah biang ba competition adan kapol ada ban bam do ada ban ti ta suplemen protein dan pisara ni amno hab Liam no tu por pak. hab pam kat bayu ba shet ai kat ba dap kemang apa syong ba dan lang ipa irap dengan support te don donar ya nga panang ni te la he la kat ni te kat no en fin pan ni la ra nyan sim ga ju sim ga ni sport mani compete irap be don kam te irap tang ba long Kami pa jong PD i supporter balong ba he do halor kani ka sport ba fi le ba fi kin adon bong jingjara ga dambak ba yo i an so ko jingjaru di podang seng kani ka jimba mentaru ani namsong kani ru penyidang seng hani an ga report covid ru ta ingat ta artli kita ru jingja covid kalong ba nyap shutdown everything di fi manage shutdown everything by why up still mio ren kam ni ani le umno dambak ni ti trayeng ro bayang tato sasio dala por play lockdown dan hata pon na play do lockdown la nga zangia ti yang tato at least ngana minus na 50% i map not gan by wire 50% for 3 months di dambak at least kendiat i dong yo try do bakhamba ba irap yang ni de to por covid ro la jingjar ba nam dan income dan ne kini penmi by staff na by te katari kataru de to por during covid and last one kadi gani banta kani ka branch mga pli banta ana ujim hana musong kani kala kham he and tama according to plan gila penbiang na shudang ale na shudang di hadian kan adoptional adep na shudang do duna bisa financially la duna to kapal la invest bar khat na shudang according to the plan banga thok nga kitiar ke ma terus kami hap je namar ba mensyua pengdang plin kong 10 years 15 years ki machine ru ni bot tang wi katrak ki machine la adap la kawi tak nama kila shula ul bar ki machine se resemble ba hajem kini mentapat ki machine pertama mentapat imla ban law bar kila one bit kila fix bit na company ba kila le alignment bit ki machine ban penki ban kata ban law rom na shu kamu kawan na setei kawan na Mumbai kum tu full frame bit gila ban law tang wit tang na ra ban law namar ba kila le dekat ki ang ba dom dengan machine ban le ka alignment sin da law nantu da kambiang shu ka alignment pat kim kit mengkiro tenanta kan nga jingja balen namar banga ong atong han kit tang wi truck adap ini kita namar ba true experience nga ayat teng tu barem teng ong tang wi truck adap da porpoi adap dengan machine ready lo kartian ani ka truck kami lightly ka truck tang jingsir barem anu singi ka simpor ban bam 15 days na Mumbai sha selang sini sha adu nama song ba 15 days tengah kami expect ban pai kata tengok iki kan ngata kam pisah syukum tam ala ban sio tengah ta we misiar kam ong pa ban kan bam kam tengah kalin duduk di wan ki ong ba maybe 1 and a half ong kam ong pa ngar om tip ngam pisah syuk hantar kapol am ngapai ani jemu ka clear am shu tension belat ngaleng tu kapol tang balak ka kam nak ka ngahir in 1 month here it kg say tang ba tension belat ka clear kan mar bang nong FM kam dan jumut je perkhat fi kam clear banyak ka dan mood ba flex ai rum mood berkhoi ngapi ka shong clear am ka we hoi masong kan da clear ka ong yes no am da ong ka dan doubt am mata mla hapo ki weights na lift weights na kan unur kan da ka khain ka clear am la be banyak simbal ong ka ni lot dan mood bam tension men meet ka thia ai dam ai biang lam mata la fi ki setengah bayok semua gatu fi boong mind over matter lah ni ka syong ka jabing hi ya ka met jong briu kan controli ka jabing hi te bransri ngam ungkum di mo ba pismo kum no dari badai ba la chal hisngi ha kum ki khna school la ni college la ni ha po university mo ki ba puli ki don kam kum ni ka curriculum kum bodybuilding hi
Kalau di benda ni em kum kini. Okay. Although kam day bodybuilding ro, at least something about banlang fit in long healthy. Nomor ke Healthy kelas 10 lifestyle. kan mau kidan kiji kikot health education. Education ha. Kidan kam hikai kan ya health kumno rukom bam rukom im. Marba ngapai am tak mo fikin health is well am health is well. Health is well, melalui. Marba fin kamai ro am fin biang rejik jing klein pat. Kamen toy. Sino ketuk bisa. Kan mantoi ya. Hotel hospital hi. Hak tu hi kan rung. Kan rong tu fi kamai ka tu fi kamai kan kan tu kan. Kedai. Sia. And then we tai we klai pelok jeng klai jeng bawa nanti hajem. Yang ba di Sipur ba idan itawi businessman ba harus pak mah di Shillong kan. Benar di Shillong harus pak mah idang tiet kali ram. Tiet Mercedes. Ha. Te ka health betul dan health. Tan harus dapat tiet in 1 week. Te istam te lawan doktor ba dan diabetes. Obviously ti yang ba fidan kaman exercise dan kaman kebaman care movement. Te kata kali nang dap stayo itai try ti kami nya sih kata kali asunya di driver haba mi habsuya kejat na te exercise movement. Habis kan ang vi. Ta kan ka pista kala dan ti mi pa manta pa stayo long ba di diabetic mi nya sih kata kali ro manta habsu bon bayak dah kejat. Em fi ba hang tu kan bong ke school buat ki kena mentah buat ki kena mentah bang i kelabun setang kepek mobile mo kena mentah ngi hap ngi melalui kata ti ngi beki pek mobile lah kajing pek mobile lah kajing syong ki apor telang li gila dan jentia ki pek kini ki Netflix kiwi beki dan mo tambah haju ko por kam dan show activity lani kam ki show kiri undai men show kiri undai tong ngila benong bekim dan gym kim dan ni mo tang pek adu mentah dengan pek praposan kendai po kidang la man ki man ngatrai wat ngiru ngin mala kadai aman ai fi am kata ro fi nai pa pe gi mentai bam syaram fi petang jakash na kondong menta petang jakan na kondong menta oleh kibam nai peliang kibam sau peliang kerja ki habe rap habe ya kata babam em kila ban te barkhai kami le terus berkhai ke ibu kisah suppose ki bam kata one meal of rice mah tu skin approx 500 to 1000 calories mah kila bam 1 meal of rice bam kata kila dapat kipin kata kila burn kata 500 1000 calories ada next meal kila kan biang dan kita bam biang next kila long minto ki burn kata ki meh kishu long kishu pat itu kilong healthy dan nomor ba ki try ru ki bam ru sini pan abun dengan junk food sindak bam pizza bam maka la shutia be jing tia jing pang ru am yang badan di doktor bawa nanti hajim jing yang ba technician nang kedang ni menjadi yok song tan ni diabetes BP di pang beres kai ka jing tray jong ki ka bon da ki bam bon ru simple food ka met ka dawa babun ka jing tray ka ta kan Getray kum ta. Fidan gi badan bo doktor rumah bo fi bo. Ha gi badan doktor bawan hana na bekas kari na musang no. Ni grams lain ni grams kini. Nania ni grams kini ri babun de janmet kini bun ba na rantai na te jam jingin musang kan. Ti si batai kum ta kan. Dan ki bangat sate sa CSC PSC yang ba. Dah sana kandang yang dan dayak sangat tan dayak gini pang sini pang in because entah tu movement di bun. Ki aldo ada ki bambun ru ka tray kumtai kumru kombam tray kumtai pak sini tang kabal ada bam jaitu asam tia subang man tia bam dei kada syang ingat mentah sini kan ya askum ta kenapa jam make men ha asang so mentari so skutir badan ni titik dan dia po start stilet tre su tu menya ki kejat ladan tang bom tre benek exercise menong men penia gini Bransli ngamut keli kawe kini kiba kena kadan age ni am bandrung gym penu ngamang fi men syam po pol nang ipa jingi ke si ang ada pol ngala khatsa khatsan snem yang dang rit pelan umpalang nak kai gym saling kuat asal hoking jo nomor beli dah squat nak kaban gawin nak kaban lingkot no padang se khatlai snap khatsau snap shay lingkot kadiga jeans ngi baren obviously fin jeng nak khatlai khatsau snap fin nak sis pak kilo fin nak sis pak kilo kabun dan sti jong fi dang jam shay fin nak hadu kata taba ba fin rak gawit hadu ko por ti hi por men shua pat ki ong ta nomor ba ta am kana le sedang duna
komentar pate dang khat san snem do menta di parents si phone bo khun jong lapit kum bawang vi lapit mobile than lapit Netflix tan only one part one se gym de kim like highway some tang at least running any stretching any movement ki de ki parents menta ki parents si phone yi try ba long barang khat snem khat snem manong di fiong long ro am yang kwat nang man mare na marba ula shushong pet phone hajing tia ada saka exam sa dem dan ban ne shushong jaitu bet menta ki parents si da student kan kun jang jang ki ang ba ada ko da ka ya ni bang ba dang khalai snam khat saus nam ba pimpen ra khia man ni tang gym ting gym di tang pom ra khia na ba fin ne ting wan gi bri wan te gym tang la ka jong ka gol kin tang gi ba wan ban set man klan dan man wan tang ba for socialize dan man kum ta kan gym ta socialize dan dan ngada perkat awan nek kai tu keren ni kai iru marba obviously dang lak tu pat ban bai ban surat ban ngap kan kam sini ya at least tang hantu hajem finang sulai dah ya keren ya lak kai lang pramaki lom ta ban ba gendu syaba surat te gijing sini babon te dang lak ba ban apa jing lak kai em na tu jing sini ba mentan ba pi ong dei ka den ka wei menta ba khna ba ki dang ki ngat ka drop pi sku ba kala de ka por ban wala mi kini ki khna ba kin choose a sport kala ban dei any sport bodybuilding football swimming mo anything don comfy marba menta fi im jing sini babon te any activities any kanu ba feel khamang tang bodybuilding na ka gym na hamanu brio am menta ngapet at least any activities don't come back fi any activities at least movement kan morning walk ram fi don't come back mentam because kabam fi ba kumno mentam kadai kabam ni la bania keren ru naman kabam ujungi kamdei shu katu kabam menshwa kamdei shu to ba menshwa dang kuit dang lele mentam kabam kumne da at least any movement am ki brio ki don't come back at least manu am hane kan ngape hane long hane pertai at least deki long ka balong deki any activities any movement ba ki shirum shaneng ki don't come back man at least ban shot in klein kan kamta parenting mana boy parenting mo jing long kupa jing long kupa ikun kan thai ni suna kon kan thai kom bakwa ni long balong nga kom bakwa wa kon kan thai kum balong nga ngaru te ka balong ngo shoy bring kadai kalong tambak ko wi kalong ni mo menta da ni badan kun kan thai gen menta ban pen fi direct ikatu ko sport i ship fi menta dang dap sistem dang dap sistem pada tu ba tong ba sai da nomot la tapi ai lam si gym good kimi te yang ba ngatingan pelek kai ni khoi la da tang hapo sistem na problem la pentuat pa dumbbells yang pelek weightlifting na ikun at least ba weightlifting kadang Olympic sport si te yang ba kwa ba ini ikun ngan penbat pawit si lihat weightlifting kum walong tu mirambai oh chanu mirambai yang nadut kan pentrain lah kali lom ni fi kim kum ngi kum gi kmi ki kpa lada mangi hi ngi wat ik lenti ngi pen i kani ke leadership kum kenja ban mi khmat ban shim ya ta benta ban pen koi ka khia haying hasem katu hi kala ya mdi tang haying hasem kila lek ban yalam sekiweru kinyo ban but namar ngi kwa ban walam ni ka jingba kadai ni mde kadai te kuma fi pila le hak benta la jong te what ya ladi runga sultanat ya kum kani ka sport bodybuilding namar babli kaya rap ban pen kum fi bene da fila le kai kanu activity kaya rap ya jebing kum perkhat ka pher ba pinam shong tu pin perkhat kani ngamdan kani kaduna kata kani tambah da fidan activity kani rap pi ban perkhat bahkan kuit pinong to ngadi ban ke challenge kadan kata ke jinge kadan ngania mat lang nginya persang bang nginya ban ya kun ya kani kata ngam noi fi mta do sepus yang fi mentan ba mta kan sim fi mangiru bala long ilai pa ikon ba ngi into the sports nak le ni sport komba pom ni for example ngai ka bega awi sin social media ki ang ba teng gi mi pa ki yang ba ni khon dang de jang ai la bam jang food jang dang de jang la zang ba me jang food katu pa am jang food na da shang kata ka shang ni parents te di bagi maki hem ba ai ni ki klong gim pat tep te sei kin
Saya gin tip you ke, ba simba ai gi parents pan. Kasong ai gi parents am kata ko mengi pan aduk menta. Ni menta aduk menta nang am la ina pentrian pai kelung ba kabam di man long menta kan ko bam ni. Kum ni ila ni kadayar ida kali doktor ba long menta ni bam kumta kum kasong berkhayam di gi parents si kum menta kan kum Kami pa man bani lam nanti maki. Lam ti. Ikon de ting fi bam jang de kin tip she de ai gi mi pa. Di ni mi pa hi ba. Ba ang kisah ang pa hadin dah saya ni bam jang food pelat kum ta kata. Memang ni mun chuang ni bam gitu junk food. Ni pa junk food she ni burger pizza she ni mun chua. Dah ka jab jab sikit roti gitu. Bot. She ni gitu mentah. Mentah apa sih? Cheese, gini jang, gini mentah, Milut mentah. Es krim, gini es krim macam. Es krim macam es krim plastik, es krim plastik. Yun. Tapi ada bang macam mentah balong rich ada yang bang. Oh, macam apa kadang quality fi. Quality tu kau baik. Tok galak bendan kitu nya bam stingkai. Tambah kadang quality. Kadang quality. Mentah soal business lah mentah pak. Ha, kadai bong fi. Kadai business. Perkat sudah kah hal itu perkat itu all business. Kadang ni hayeng kan benang ba haduk kata ban bam di kok bam bang ram benang haduk kata mengen bam syabang im da smart tan ni try be ban shat dan ni kok bam bang ni try be ban shat be hayeng ka ba shat hayeng ka compare be ba shat na ba shat na ba reng tip penyang ba no tayo ka no singi ya shat ke eru she's the anto gan tip ni ka bam no to mentangin lek secaka career jong pi ini bodybuilding career dei. Okay. Hakapor fizdang competition. Ngazang competition pikmo ngazang gym di 2014. Di dalam tahun 2014, 15 ngasa sya Punjab ngazak asy Punjab for 2015. Dan ada sa asy dan nanti ngazang tish pon jumpa. Pai perkat dengan pai yang state sebenarnya. Pas sa asy ni once a month ni dan kata competition kan ha institute jungi. Kata apa rumpat dia itu tambah flasan tu institute fiap dia yang belang dah sit semua tambah kumpat dia bahaya dah fiap dia yang belang dah kan ya confident bah biang siap biang beam dah tu ski tinggal ilek dekat tu pun ngelek junior Mr Punjab kan tak kapak mention tu nomor berkali commission berkamdet yang ta junior Mr Punjab yang yok silver kan entah kan sang yok zang job sang yok medal azang kuat asyuk banyak syahmat nang kuat asyuk ya syahmat Tentang ada Mr Punjab dan lawan sini lah play gym kamta lah zang gym majang di hau ngakam sim serious bahari from 2017 mah 2016 dong ala compete kata di Hajuai first competition jangan Shillong kesudah tu Mr New Wasa macam si ai kata Mr New Wasa si ai kata oh hai ni Hajuai district library kata 2016 terkalang kata first competition jangan amiglah Shillong kata ngajak tang ka kamjap overall ngajak weight category 60 above ka yo goal hantar di dap nanta kan from adap 2016 di 2017 ada antara sim serious kwa kham he platform show mah dia dap tu 2017 dengan lisa no so Bangalore dan we coach dengan na Bangalore ni kong atau dan Air Force yang lisa Steve kata just 3 months before competition barang 2018 Mr Meglia tinggal research di Bangalore yang research for 3 months ada research stay tinggal one sini kan full prepare when stay benda Mr Meglia sini depan ngawan sini tinggal lihat Mr Meglia 2018 tinggal job senang kata Mr Meglia overall Mr overall tu senang kan dan entah syahmat pan tinggal 2019 dan setelah WrestleMania Kabishilang Delhi almost regional show Kabishilang almost everywhere in India mah except Northeast Kamdan lah almost everywhere India Kamdan tengah lihat Delhi je lihat Delhi ngajak tu 2 categories ngajak overall tidak tu phone tahu presiden kan tu presiden juga kata session di na US di na Los Angeles tu phone ni wah you doing so great tu orang fiap compete for the main event kadang Mumbai kata di 2019 di compete nantu di yo overall kayak silver ta Mumbai tadi ka for ki berjob nanti regional show India am ki wan compete kan antara main kadang lawan Mumbai
Tentang you second ketemu IFI, you second. Dia ni berjob first, second, third sing Syajid ban represent India for Masalminia Asia. Kata kalau Singapore. Di dalam tu dan nanti yang Syajid menang menyelit sing Mr. Asia, Mr. Masalminia Asia. Di hantar Syajid menyelit Singapore, dia wan nak COVID. Sini bok kami ada cerita lagi, lockdown nak barak. Dalam tu lockdown nak barak dan dalam tu ngaruh ham tang yang buang fi apa jing-jingjar play dah kayak gitu. Lihat no ngaruh shu kata 2020 21 gitu. Shu nak kum tu kata competition buang Malaysia kami ada shu. Tiap tang nak shu ras nak hiang. Tiang orang shu ras bikin cuba bikin rumnong. Nomor sim lah kai lah kuat betul benar kai. Pin simana tengok tu kan prepare nak kan the biggest kan dia the biggest mah Asia itu kan amateur Olympia pick main kan dia Las Vegas kan dia the Super Bowl of bodybuilding kata dia everyone their dream sim tak dia bodybuilder kan the dream is to be Mr. Olympia kata dia kan dia berpenyak IFBB Pro. It's very tough mentah sini kibun ki Mr. Asia Mr. World Mr. India. Because like any association class you form itu mentah, ngapain? Baru kat final India, tu Mr. India, ni Mr. Asia, Mr. Mentah. Mak bun pula association bikin form uni ruta. Tama the dream pan simply feel into bodybuilding the dream is to be Mr. Olympia. Mr. Olympia baru mana? Arnold, Zhang Jovida. Tiada jong Arnold, Franco Colombo, kini Ronnie Coleman, Jake Alla, Philip, baru kat. Siapa film tu jong Jong Arnold. Alah, Jong Arnold. Arnold deh. Tu lah kan. Idol jong para kan Arnold deh. Tenenta kan tengok orang tengah kuat. Sin bang dream kuat dream big kan. Kalau tengok orang tengah sang kuat nak kuat prepare for the amateur Olympia. Kasih dan India. Almost everywhere in the world kadang baik dia India kadang kalau Mumbai. Tengah prepare tu kalau 2022. 2022 ngah prepare tengah nak lagi yang tu akabas tough schedule kata tengah manage semua ngayo top 10 amtep lah harta kapur kan bang compete ni tu mostly no India jingin jidam banyak because kiwan bikini na Iran Dubai kini na Middle East kan kiwan bikini ki job miki atau sedang ki job miki prokan ki qualify miki mah berhak ki qualify miki for Mr. Olympia. Dia beli hadiah ngapet every year dengan late ting dom kam culik compete dengan culik kai kam turu. Every year mostly ki rap begini nam kini nang Iran, Dubai, Kuwait kini no song. Dan akali hadiah pan atip ba for them banduan travel si India kalau kam tat dor ban balik travel sa states na sa Jakarta we ke Europe because ka flight kam duna Jakarta kam duna kerana mostly nanti ki one flight bisnes India kan baron compete kan ya. Tidak mentai 2-3 years mentai te nong India ro in terms of category man fisik kila bit hafi nong India te kila bun barak nong India ro mentai ini Sherlock te tang duna balik te tang hatu po balik 2022 temanga ban idon kita taruh don rumdong tangitai dang elek kan ni hasilong dang duna fi dang don hatu bang elek ni amateur Olympia sai dang don di tang San Rungut Kabir Kong Suzy tang kita ni bilang elek dang duna mentai dang dang don balik dong ma ban angon pai sakmat dang kam jingcha Kabir di tu Punjabi betul ajulet di kamta kam jingcha di shoman pai sta padan shoman pai amateur Olympia ngap qualify ngap job katakan NPC kan Gidon kam kata kau ka ID mah kata kau ka ID ba fiapan ni ba feel qualify for amateur Olympia di siapa sebenarnya kata di NPC Commission National Physique Championship kata di every year kam judan na Shillong mah hatos na balik habak adan na Shillong penyak ta kabiri depa penyakmu hata por sok yang kam kam travel sesuai ngasu kedon competition ni ngasu lihat ni tengah job memang atau klasik bodybuilding dia man fisik pat job tu don rumnang kan dan nanti kan nyalet atas Mumbai dengan job nanti tinggal lelak kai atas Mumbai dia minta tenda duk badan untuk NPC minta di second time last year kalau ada insyaallah kalau pensuk hari ni ta
because ng kam show ben travel ting ting ng kam travel ram ni men sharing ni patep bang ban book hi Jakarta tu ni book di hotel dak betul ngilak amno kawai luggage book jang kawai luggage tamun kit queue gitu sama memlong ban bam we ngap tolut no ka bam rice cooker non stick pan ngap nga silang luggage tang bab stu by extra luggage tu na si luggage tang utensils we benra si luggage mi mentah pat nadu ba ada gini apartment ba don kitchen ba don la pensuk yang kena nadu mentah badan kena NPC ha Shalom am ani kelas sok ba la bi yegi ba compete ya Malaysia Olympia kan la sok ba ngimdan kam syuk ban lit flash away ban compete dah ba don bi hanya jong la jong itu la sok bi syuki bet syuk bi compete bi la sok la sok mentah te la don and mentah almost everywhere ya not east adon Nagaland di cleanse jong ba Nagaland ba na Shalom di compete in last 2 years ni Nagaland ru kabiang har kompenya mentah Shillong kabiang men Shillong this year last year te gi penya kira nang Manipur second time ba penong first time na job ma dan second time mentah pat ba penya kira nang Manipur ke ki job nang Manipur na Shillong ki ya kendian sai ma mostly overall pa election na Manipur dan na Shillong de client jang ai buan ba job makatua NPC Kesorkar gale kumno Bransley hakum kini ki competition selani hakum mentabaki i ka jing bon kum kini ki gym zaimo kile kumno long hangno kan kalajuan teng ban keli fi okay kan om tai fi kini ti mencapai nang kopi 2018 kan atau kopol jidan fi nang irap na government na iram paduman ju yo ilmo tama shu babak ba Madam Amperin Jungi MLA stay te menangali compete cabal pat isit dan kami ban ong pancing yarap be isit kalau be kan menyerap yang haru apa ngasih dampak dan dan yang najim ru ki brio ki dan ba sit yarap te yang balik compete cabal ki sit ya donate lah kabala ki men ai teng ki sit komtain te damta te naduk men last year ngapet nama mentan men last 3-4 years nak compete show nga train ki client jong ada along as a coach train ki ngapet ki job kan ngomong fi NPC Nagaland ki job Mr North East Asikim ki job kita client jong ki job kan jadi ro menta this past 2 years sometime ke government ro la kala irap fi nomor ba in terms sometime menta haduk menta arngot ki client jong ma haduk menta ki scholarship na government every month ki scholarship at least fiap barak medal kan long day bang ba officially compete cabal kami medal tu ni rap nam at least fiap pai ki ratang berkhidmat ki every year like once kata ka scholarship ka valid for 1 year ki harap ki every month ki abit ka pisah jang ki man ubanai ka pai account jang ki at least small things sud ki harap ka barak ram at least ki yop museum dah kan at least small amount kam dah dari small amount at least kita ngerap tu pun masyarakat ngam dan fi itu mantah te di anu iklan juga ti yo bit every month kata di valid for one year bit so next year pat film compete show dah kalau aku dah film compete dia fi job yang dan kayak dia minta kata an batai fi ko kata kami decision kata kisi yo ta scholarship am ya thok na kata association ba Adi nak association ni begitu bagi ni kini kita submit ke government sepanggan ni ba scholarship mah. Tapi kau wisian dengan kamdom ba kalau kami kan. Hatta kau ke form kita athletes mah ketemu athletes berjob medal name of the coach kita utama. Tinggal scheme for Mr North East. Kita talk clearly into ba name of the athlete and the coach. Hantar ke puan kita atlet kalau keteng jong normal job kita kiyok medal bro goal bro kita ki client jong angut langut kiyok mah kila thok hantar ni of coach kawe bikile politics de kawe de ta association ni of coach abang coach ngai ki ngalik manga utawi manager jong ki hantar ni of coach kam thok ni of manager dan ni of association kita ni of coach kam ai keteng jong hantar ke puan yang kita klaim jangan kadam yang kamu nak meet keteng jofi apa coach fi kamu nak ada keteng jofi baik kita ada keteng jom manager yang kita nak ada association ngarang kadam because tristam making bro whole ting mental ba dan so family ting am judan pot am family tam china diet yaki china ka workout plan yaki ban pek kamen kalau kamu nama ba haporam chen
Fidan kam be ban pe dak khmat na jong ba teng off empat long dry fiap balance ka melu ka lele na dong sedang por job por yo credit kiwe mana bom dam ata por ki cancel ya kami yo kateng jong ki thak daw wi kateng jong to manager ki thak ngafun ki ngapek ngate kamtam ta ka dei kamta di kalian jangan lah phone yang ngate coach mende ram tep lo ta coach me refidi ma fi di Bransley coach jangan uang te kita kalian jangan kemudian fi ai kateng ni we em ki ang na ba em ni kham tep ba jang association jang le kham tep ba tu di la din thought new for manager any association ni ban thought ba gila thought clear di ban name of coach te believe fi ai kata kateng jang ki kan em bukan tip baham tam tadi di ita lah jundam yang ada ba refi so hadok kata te ta da yo tu manager ta pisah ba tho anton sa an tu Bransley tu kum kateng coach tu sia wang pet ni adalah sam kam syang itu pisah ba fi yo last gadi ka film ka we gadi ka jumpa bu tristam syam open biang open wonder syang ka match open job pen yo medal kum fi ai kateng ka pisah ni fi yo syaja katan spa filet no hantu karena apa gadi ka we tu ong tu humta kan ong kana pa di kawe ita khatsan spa fin ai itu kam le filak man bu syafiru tama ba deserve sya ba de banyo keteng pat di bendesha uta tenanta kan apa sini tama ya bun pa kan ya channel ya dom bro dom bun politics si si sya ngama ngatengan ong be ke ba de banau am mention keteng juno politics te kadon palat sini although gile hani tang bodybuilder tang duna ba perkhas le nanto lakan tan we inshallah ka shu shawi sjan lakan sai ki khang pram ta ke dan problem pram ki pen jingjang ki atlet kata we ngapet jam ngala bun sin la ya pe ya crunch pang ta am halas sya kono be manga bare be dang manga be ba ong ki we shu sok jar be ta mangan ong shu ong kan sin ngan ong shu ong sya ta manga be manga be ba dait balai kadang ngaru thai mentang am ju no problem nama ki sekali ki student compete ngang ki compete ni ru nele ngar ngam ju khang re number bangai fisa stinggar ngamla ni an khang ni fisa fis tu im fisa ko compete ni ngala ban advice vi lo kan ni long ta ba man khang am okay pese la kai bet la kai kanu ru ka fi man la kai bet kanu ko e fi don gol yang fi la bet ngamla man khang fisa sini apa kalau ta kan filet antana we mlong shot net antana we let antana we mlong shot antana we ndai mlong ta kata yaki ke dom problem pramaki ke penjinjar ni pat kalau ta katu kan fi wa lada ka sport kanu lada kadi kanu ke sports ka jing involvement kadi banlong ku menta ki stakeholders la ni kan bon ki di banlong ku mene aku mau fi yo support ni ying na sem ngathai na bar di benden ka support ka mechanism ka support ya kum kini dir ban ong ba gini thau yi wei gen long mong fi men tan damar boleh ba la fi yo ban le kai fi la ban le kai no perhat fi dang yo kadang yo la kai dang buan am obviously ke experience yang fi dang buan confident fi dang qm shman fi la kai tu fi sha khang na tang me jinjar am kata jinjar tang jinjar no jinjar athletes ni ting ya le sini ting to we biang ting Punjab dono body building jong ki Punjab ha ta hastit la job kan finish sabar ba sis na sabar sin sa kan jat nahi kiyo shay uba desha ban job uba entah dari ba desha ban job le uba entah di kialam pa di gitu sabar dalam sabar pat dia apa ira shay bun bam jia yo ada em ngim dei fi ban tan i wei ni ka jinglong ka jongi trengi la de ban i no kendong ki ni ban yarap i wei bangin ya kentiu lang di kiu ka jela di kiu ka jela ni re kiu shimet ya kentiu lang ya kentiu bahata kar kom ba ki wei ki nabar ki ong ka state ka le bha bor khoi la da dei kanu ka la ban dei ka puli puthi ne ha kanu banta bangi em king Bransley kadang kau ke balong kani ke isu ke balong controversial bah bun sin kani ke ketak bah bun sin yang bodybuilding ni kanu nu sport tu ha Olympics se kham tam alba dengi page mengi anabolic steroids ni drugs ti ha kani ke sport le bun sin kidan ke misuse bah pipila ngat ne hakum kini fila in pat i nala i kini jat ma fisin ba le professional way inshallah mostly play ke bodybuilding kamrung Olympic sport because ka feel bit doctors ka feel bit ni anabolic tas
Kada boleh compete dah Olympic sports because of this Kanika. jinglang. Ti marba kumta kan ni shani dang duna ni patip ha kita ngi la ka shabar kita bio na shabar pa kila ale kumta kila ale on performance. Ni la shi compete begitu mana shabar. Kata la bawe ni. Ti kumta bodybuilding ban in terms of han ban pai Olympics de la leru. Because ki feel be hagan ka performance enhancement drugs kan ke atas anabolic bon ba feel be kada da leru kam pai fi Olympics ta Kin hap wing ya kan ni fi. wing don mo penyen on fi one thing kila don kini kan natural show mo kisipal kini kan natural show tama kibrio pe mo kom fi kumangan mo fi kila pelong tam natural show mo kini natural show kibrio kim itna pan ni pe natural show because the ki kin he tang khinjat kin he tang khinjat brio normal kan ki brio pa sien ba kila siu ke tiket kila pelut pisah atas spa na saja kila kwa bit something kwa bit long different stage so begin oh wow don't beat there begin ibang for normal the film mula fin siu for 500 they not long it's not worth it ya ki ban fin kin siu kum tu ba fin idang amet ba mula te katain ko be natural show kam ya ngapet kala bon kala promote mah tama ki kem dambi than le fi ka pisa ka lele in terms of everything ti kam ta kan ti to hagani ngam kalifi ke kata ke bishik khot bodybuilding ka off but ka on season deh off season on season deh di off season kalau ni kan off season kum ngaman tama off season ngana off season kalau ni off season ngale menta deh ka improvement season ka improvement season ka off season ngislang improvement season mah improvement ka deh ba finbill ngidang yo bam khambon kana no jaka balong weak point filap man concentrate ba and fin bam ba fin kio kata because ka bam dang bon fin dang bill kalau dang bill kan dang bon ka bam ro ti haka on season pan kari kapor cutting sure long ni ke flat bill haka to off season flat da bill ada psna haka to on season pan fi di bencukat bet ba fin dim pen i kita kala khamduna da body fat haka to off season ang body fat kan dian dengan on season pan kala khamduna body fat khap kat dang ni kan ka bam jo fi antara kapor pan azang bun kum ni kam ngai fi kan off season dang bun ki carbohydrates dang bun dang bon kini calories intake dang bon dan hakani on season pa alhamdulillah calorie intake sabun lagi protein and veggies kumtangan dikata between these two kan the maintenance na paling pak ayam you maintain pengam to kalau ngam tak on season off season maintenance and on season kalau on season di 3 months before competition dan off season tak syang hafi till maybe a year na 6 months na ka fi ban improve syang Allah cái mình ta ngabu iladi mình ta là nga mình ta nga join ke gym suken nga join gym nga ino hadin lai saus nem kalong kumno okay kitun kidan ki belong tu dan belum tu kidan ba join gym kita join menta 1 year ki year and 3-4 years dan judgment kidan judgment ba syam zang gym ru kirai kho tika igi berkira gin tu bola kan gym kirai kho biang kan Kiki itu ba show balak kai gym ke belak sengat lupa join gym ke larai kho dan deki kin sengat biang kalau mta kan ni kan man ang difference kemudian tang mta kan hiar kalau ba because polang lak kai gym ke bam finang pen biang finang di protein dang di ana menta ba finang ka shoot te ti kada ke ba fi zang tu ning kong mem finang mi kom tu mju kata difference la fi lak kan mum finang ka shoot i bransling kelima kini ke supplements ti kum kini ki supplements mentamo ti kini menta bedi haslong ai i kijan ki dukan ku malam krai ha ngabu ko yesto of ibu kadi jung no di jung kadi muscle blaze ne ngabu kadi ka ngabu all brands ngabu all brands muscle blaze yot ama ngai khting but BG nutrition kan hoi tempat kini bedi supplements don kam bandan lang kata ke supplement. Ini kalau ni kan supplement kalau ni number 1 the fila nak kebam, okay, well and good. Tang lang tuhi. Well and good.
Tapi pat da fi dan kam flayo da fi hala bun protein intake kan. Fi mna kan ban bam tan ka peleng si bun teli ka do si bun teli. Kadang ngi ati da supplement seblai ngi sok normal bau tu dari protein powder be chocolate be an chu shake be chu di be an kalong ni. Si scoop ru la don pa 30 grams 25 grams. Si scoop kamot de hak shamot de mi hen mengi di kan no. Oh tu then 33 grams. Oh du shamot di chef. Shamot di chef ama kan abun fi. Abun. Ha shamot bamja su ken bet alai scoop. Alai shamot kan bamja. La shamot. Tapi hab clear hai itu. Hab clear penye ki ba kham ki barang rekho am ba kwa ban gien ki clear da gadun. Di kita ba kwa ban nai gien kan ban maintain ban long lean bet ki clear da ko Kini ki wanrak ni kini ki supplements. Ini nang ni India ni na coba. Manta kala bun ki products na India ro. So ki bun factory wana ni na dan Haryana ki Delhi dan Mumbai dan na Himachal kidan ki factory sitai. Kala bun ki products na India ro. Na India kala bun best manta kan compare with Bafshim na Sabah. Na Sabah te ki bun Ano siyang dor? Long. Na si kiteng gidi kat kum kitu ki ka long tu ko berti rong kita tu ada berti rong rula dan kita ada bahaya itu 5 kg se gitu tu. Ni bashi 1 kg la syang dor ni menta 2000 something. Kana Mandang la ban shu cover by the kabang by dari balak kan. Manala. Kanam Ngaru masih suggest kan tai dia bikin la kan. La nak kabam tar gimna shu ban bam peleng kat tu khamtam summer se am peleng kham sma. Te damna te mansi nya. Mereka peleng kan beri bam kan teli. Fifi bam kan teli. Nga menta ba commission nga menta bam dang commission nang cengai tang nang bam yo prateli. Tang tu balik ha. Ti por competition de bam hi sisni aku prateli fundut. Oh ni. Jangan tang bai peleng. Ajan sitri ada si. Tadi abri siang macam. Nah, dong kan yang teng lah abri na ka farm si ala jang te teng ngasang hasisna ba le competition te si farm lah ada bang. Bat peleng bat. Arbu prateli. Dang bam afunyo abu prateli. Hayas sisngi. Oh ni. Tiga dor kumta 10 kilo. Kadok you dong kilo dok sial. Bon babam dok sial. Tu masih pada kita ngam dah sang bagi red meat ngam dah bam tan kan dok tan plus hangang ngasong. Kadok masih kham e deh. Kadok man digest ka jinjar pa red meat. Kadok red meat plus ka kham e am kadok man compare ba dok sial. Ba kham bas dengan ha di dok kha jam. Digest bah. Ti kadok masih kalau ngam ta. Mentah bemiok mentah pada bagi kang gum ni dok kha. Bahkan abang ada dok sial ni. Tapi kalau dok kha tang sisi nano dengan ani ada dok sial dengan abang. Fifi pen promote ya kini supplement saya. Nga promote nga shim atri company semua utawi di Corbolix di Delhi. Bawi Saitron di na around Noida stay. Tiba ta ti masyo nga shit ngari brand ambassador jangki kan. Yang ta atri company mengadap. Dia nak duk bang ngara purse for 3 years. Di post for 3 years ngadap nang engagement ya tho dan yo kholong dengan person and kamet ngam china ba kalau kami with companies am anang fee sem bikira sponsor fee am ki kwa ba ma fee whole year round ba fin biang bete kamet because anytime kila man cut ba for the shoot for the film la if you're not looking good am hantu apa mono companies cut fee ban kin one shoot fee kin one kalau whole year round sem kwa man sponsor am siap maintain kwa long model model dengan pekat lah. Model dengan jupekat. Modeling dengan hadok so far tan jupekat. Modeling lami lupa. Kahit payah. Kahit ni lami muscles. Si Evi dalam masa syuya dan nasai. Dengan model baju nggak jawab. Modeling ni tahu tu berjerong ke mana. Berjerong biang ni tu payah lah kahit. Mau ni kini ke brand sleeve ba hapo gym jung pi hente kat nu pi shim chukain ba ki bakwa ban okey batai fi no kerit kalom no tu branch mon batai fi kana mun song kalom ni with shower ni shim shower fi bo abu shower with shower ni shim 2000 man arajar ta shibenai ti khamsum pa ni shim khat aspa shibenai ha ye ki student ru ni ada ka be karit ni student kan no ni ai 1000 man Syajar. Kani ke dia apa? Nama song. Nama song.
Dama ki student pa habra ka valid ID kan. Undergraduate mata fi habra ID ba ngishim 1000 first. Kini bendan medical fitness test gidan kam ni kini ben am ni la bu paham tu ada gidan any health issue kila mention nanto kan. Kanang ba ngishim personally kila ala ban track ba new claim dan problem then you have to slow down. Like eventually blindly umlong nam. Dan aim no mungkin clear. Deh. Kada. Dan ting tu ba dan jingpang ri kwa push jubuar iru nang kampare ki. Dan nomor ba kamtam yang kini beginner si bikom kwa push jubuar. Bigi kwa ben ki benih. Kwa benih results first. Kimla su benar. And plus social media no ko bay. Kila pe. Ni dang 2 months lah ni 3 months kamta along kom ni. Apa ting social media ro ba pen sendiri ke pen kapan tak lam ti baklai ki beliau ting 2 months kila ang ala your results from ni ting ki should edit untuk pidon kam ben but long happy ken bo pila le ni pidon kam ben but na kim kitu ni ki social media la ni pikwa menta ki yu iba o dino kum tu shi benai hadin artayo kemut kalachi amnong kum nu katu bela di ke ben mo ben but ben but teneng katu te ngati ngam just suggest fi nomor ba pe ni Briom nak kajang teh jeng gamet kajang kir kombam kajang kamu film pen buat iki briom na shabar na US ke jeans jong ki kapel ke jeans jong ki kapel ka wakau jong ki kapel ka bang kom ka lifestyle jong ki kapel ba ni kapel ni boleh ni dangret mensyua ni pa tep dar kombam ru paring pat dangret la full ada knowledge ur kombam jong ki routine la dan ni pat mensyua dangret tak kan tangi syastau tap dalam kajian tu pok dan protein dan kadang ni beliau gimla ban bi ki ti ki pe diet jong ki pe social media ki ni ba pun ta try lang ta sendat sei la mla habzang dang ret nang kata ban ong ban kopi ki we te long original we long jong ki fiap stu kamat jong namar ba kum ngin compete kamat jing jong Arnold tu sia ka hai shawai ka rombam ka we ka rokom yo protein intake jong kita komai jong ni sini dah komai kami hap ni pas Steven compare kan tahu kita tingani badan harenja mentan ngelaki ngilong mengilayak jeng keren harenja anu pisim pat harenja isim ni katupan ni sim 1000 kemudian shower facilities kemudian era syajar simnai kena wat la du kena student di rangba ni sim 1000 aman in between that part port was join kan nama sang na harenja na fi habsi ba extra 1000 for admission fees to be a member kan plus 1000 plus 1000 abailang syajar dari harenja na nama sang na kaya kumcu kedi kim kini fi Bransley ba long kendiat de bayo lat long to mentah suken kidan kini giba kimla ban siu mo dan kimla dan nga ordinary ngala keren ni ledi suken nga mentah ngamla siu ngala ban siu sanspa pi piele kum no ada dan kum betu pak pi mo nga mencoba dan rencana labun belum untuk student ada bagi ang ba kamtam ni gibuan gi ni bana sitisha koloni ki kasiji dam don ram ki sileran ban ang ba ngam siu ngam lele peni be pisang kasi jungi kan kita na situ koloni pan digimdan gi ong bet bam ton pisang bam em kini ya siu dah tengok ni ngom astu nama student ngar ayat lembah tu ngong ki ngong nele ta film don pisang defin tanto san spa to bu shata san spa dah fly yo pocket money kam hadian pas sawan siu ini hadian dia hadian ci banana arbanana lai banana nama ngi ayat lembah an ngi di atlet ya dia isu jam ding ngapli jam ngam ding ani nero ni ko ngam ding businessman aku apply ben tu ngan cui bet ngan aku profit bet ngapa ngapli as athlete la dia ngastu ni gibreo hajing jam ne kan nuru ngan stu iki temta ngam dikimna siuru ta aisha ga bafila siu dari meaning bang saya hadir na lera cuman sako ni ke lanyo nang bodybuilding pisutna kiwe pat e-sports dan am syang ada football ru tamba ani am tu bodybuilding la into bodybuilding bet dan je jing sini selesai sini pa pet shi dah bodybuilding kau kalau kita and kau goal juga kada kita to reach Mr. Olympia kada kata bet kada to reach Mr. Olympia kami suatu competition Mr. Indiana Mr. Europe kau goal juga Mr. Olympia kada kata bet ida ngapoin kata juga kata tama ngapoin tu at least I try ngam sulele tama at least ngatry bang alet bi katu ka ko be bang kwa be katong be don bok mo bubling dang kerkui fi namar kani kan long la da den kum kata ka katong ga ba fi be ma fi ken
kani ka jala kan dei ka bening kong do mangila benyo kumapi bon warai kani ka takma nomor ba besul lumpia te ka dei ka we ka stage ka ba ngalai in du menshwa ba tang kitu ki balong best in the world, the best bodybuilder in the world. Te Brunswick boleh sebun ba ngilayo lat pa ni keren ru halor kani ka kini kiwi jing don kam ki badan additional ha po halor kani ka show ke fin ai advice ki kena samlan ni ba pe kani ka show ha kalor fitness but health tengok it's never too late to start ting am ngi brio jingi apa ngi ting dan dai du mangar kendo dang 37 years yang ngi telak temen mom nong syuk ban le exercise man tengok ang it's never too late to start any age ngari ding email nang mentang nang 3 months nang ilam ila pai 54 anai lam ngaya le exercise marba list ngai kum bong mana health is well ngari khamtam ngong ilo ngasy ang ga tien ba pai buon bi ang 8 kon ha bro khat ki paran sem bro bom ikon fi om ikon tamai la dia pa film take care la shahidin habut da ja yu fi ikon nang red kata oi ta fi chi sha ikon jo fi la dang red da fi dang chi sha fi den take care ni la dia ro de da film take care la dia fi ona katin ga ikon ha khol bol bla kham he ikon pala don kam fi man ban shay in lit pai de ko message balong ignadan kani ka magazine hani mo le si ki pa ba ki le si ki na kwa ban kani ka magazine de Bransley nga kadbaw nga thiet de kani na po kadai ka book fair nga so nga kanbaw ni she puli kum kini ki flex magazine Flex, muscle and fitness, muscle development. Adin nang ta ki dan ru ki wei kum bang kan bang jong Arnold li ka dan wei. Complete encyclopedia. Bible of bodybuilding. Bible of bodybuilding. Te nga kan bang tu ki dan ki pejat exercise. Te nga kan bang hang ni ru ki kini gidi ki por bang ki kan bang ki breu ki dang smart puli kum kini. Kum kini ki magazine ki banyarap pade kumno ban ite balong kum role model kan kata kan ketik iki jumuk jupkan halor iki tu ginle kum no de kinong gadi katu ke sport ki kwa ban pikai dan iu hang ni le skadan nadu ka bam nadu ka training te nga kan mau hang ni ru ki tho ba kadan kum no ban pen ki ong secret weapon to increase your appetite kum no ban bam te ki kwa ban bam kum no te dan ru ki baong ban habam niu sing ni te le si ka tu kan kham yarap ya ko po ban ngam tip aganu kar kom gen te kadi kum kini bangi ngi he ngi sam gen te mener baong ai fi jong Arnold te ban jet role model te ka jing kwa jong kum ka forefront media bun sin de bawan ra kum ya phiru hang ni ka de bangi kwa ba ki khna sam la ki riu rang ba ki bepet ya ka show ki ni manu ki nong to ki dan kita ki role model ki babha ki bala ban waram ka change positive change ka jingkelan ka benta babha namal kumbaong ngiamat ki jing ki bamenta ka ni ka perthai ka mat ki jing baper te haganu kur kom ngi la ban walam kumba fidan pi bat ngi menta ka dei ka ba ni comment gen ya ko for media te Bransley ka don fin the page te ka site dum pi te ka tu ka site dum pin tu pe to jan mi hai te fil shwa kan ni ya pen shwa bangini ai ka penya ka shows kan dia na kwa ba fin pen techniques kan dia nomor tu te flash tu ka ding ai film dan kam benok ni te along bread and butter je film butter jangai kan te fila ben pen ki pat ba kum no ki di kum kan dia basic exercise lihat sekila bendan kum gini ru hayeng lani kila bendan kam old school di tiar full body ne tang one body fi kendiat kum no tang one body part ne tang one body part ne whatever la men shoulder la men de sedang nak entah sedang the Bransley pen ifi kanu ko body kham tam du gini ki bala men de bunsi kena setelah ki sekwa ka keti kau ni dari kelas ni mah ni sa bicep mah bicep no mostly movement em peng bươn bak ni dei full range of motion itu full up back and go down
mentah ni yang ni mentah kidon kam ke weight but ke rep range ke long no. Jadi, kasyong kita taruh, punya fi kuat pun building apa off season pun from fi. Season. Itu kan duna rep range kan karena datang between 8 to 10 dolar. 8 to 10. 8 to 10. Ke weight Kuat apa? Ke weight depends on the reps berfila 8 to 10. Bang fiam. Aja sih tak ke weight berfila tang between 8 to 10 kan. Oh kidan ngapai ngai kidan balik kum tu. Dan balik amir pe napi fi. Dan balik amir kum tu. Ha, kumni. Ha kitu lakhia pula. Use nam kan ya. Dua bag. Katu ke lashtom. Sistem kan dua bag. Tebun balik kum. Tu haganu kun pe ni bisik. Ha, ni kumni mak syu. Control ke weight tu. Full relax and full squeeze weight. Oh. Katu nam ta ka? Bicep. Bicep ki kon juga ni. Bicep dumbbell ke. Dumbbell curls. Cukni soka, tricep semua kau Ha katu di kawai kan. Nam ha. Kani ro ting ting dan gibri ba shi le kuma tang itu kom. Ha gilong tang men shu tang men shuki ha ban. Ini pe ngar kani ro mo ngawe full range of motion begin maybe full. Okey. Tamut kani keti hang ni kamut kalong. Kamut kani hang ni kani ke Jadi ben juki ni. patch sebab amat. Kani ga belong hamet ni. Ta Ni ini push dia. oh. Full range begin. Dumbbell ni kalau menung dumbbell mentang ke barbell. Barbell. Te barbell tinggi ke tu ke bar te kalau kum tu. Katu ada rumai kata kan situ do. Itu ada barbell kayak rumai. Itu dumbbell. Begitu di tricep bicep hadin ta. Kuat so shoulder. Shoulder bun ma. Gitu tu. Shoulder bun balik bakla. Dan balik ting-ting ni ka ni elbow ayat kami. Issue push kum tu. Tapi ngapa ayat ben 90 degree kan ya. Dumbbell. Ni dumbbell dan push gitu salah. Parallel to shoulder. Parallel ya kan? Shoulder. Because they for shoulder no exercise. Siap bang parallel to shoulder. Just push. Shoulder, mantan arms, forearms nomor ting-ting. Okay. Kan ni forearms ngapai ngah kadi genetics ni. Genetics tu ting-ting matters. Dari genetics kami kalau ini different genetics pak siap kami sistem. Tristam. Mata forearm kita. Ha. Tu malam. Kita Dan mesti datang dulu. Tai ini em kim yok full stretch, full release and stretch tu kadang kam gain kan ya. Kam besar masuk ni. Dan mesti lihat kerkiat na tanggal resum tu. Simbalik tu full range of motion itu hamil full polite full stretch with a lot and full polite full support. Mostly any movement am kadi umta be full range of motion tu ban. Full squeeze a lot and Polite full stretch with support. tu kamu Full stretch with. Kata shoulder hadin taman fitni gitu. Hadin ta kadang dan Sebab dan chest tu kalau muntah he bersyutia ambil untuk support dan just push untuk insyaAllah. Si kani ru dia mau ambil chest level kami dan push ambil itu insyaAllah. Yang muntah. Tip sakawai ke mentah ke body part ber neglect bahamo. Mahang ni tinggi dan tambah. Dah kani ke dumbbell kila 6 la ben squats. Squats lah. La penuh kila bat. Squats semua. Maki kejap tu kini berkongsan. La kelep Tu dia orang foundation ni kan. Kan payah. Dia ramet bro kawin kan. Kemudian nasional yang tu kan so payah. Payah day. Kan muntah. Di squats tu flat bat dengan dumbbell kamu tu. Ini part dumbbell. Dan saya squats muntah. Oh, si squat bat dah sting kan dumbbell dan yang flat bat atli kamu tu. Dan just squats. Mentah ni kan ni kuma ungki fitrin kumno de fi khen ma fi bla dan ha kan ni mentah ka body part fi penpat kumno long mentah ha ka sngi ning kong mentah ka sngi ke sngi pai sngi pale sngi pale mentah si pile kumno pile kai ke kalau ni tidak kai kan ngasih advice ngah gini ke ngasih dak kabet push pull legs push muta beshu kan pull batang tu legs push kalau ni nama apa ni flat push flat chest exercise push the chest exercise mah sim flat chest any movement ber chest flat you lang shoulder and tricep so any push movement mata fin you lang ka chest shoulder and tricep kan sngi tu Katu HCC, ngale HCC. Tama petnya gini giba big muscles kan, kumka chest, kumka usually kambon sets of exercise like 3 sets. Kumka shoulder, triceps saya pat ngile nak sedia pak ngile 2 sets. Baby ngau ndele push pull legs nak sedia something cita yoma. Dia one day agak.
Hagas ni Friday Monday, Tuesday, Wednesday ada push pull legs. Thursday gap. The Friday pengalih upper body kan. Like upper body tayo oleh kai asin ya each body part. Upper body kalau one exercise of one body part kan. Like one chest, one shoulder, one back, and tricep and bicep. And one day for lower body. Dia kata buang figa legs ibun neglect kan. Oh neglect. Kan legs neglect, kakam neglect. Neglect. Sekarang balik ini kan balik competition pada ni habdan kam no full hablang be full optionate lang bar kan ras tangan. Sekarang relax asin tayo. Whole body part ibun balik asin tayo. Bagi balik competition kan. Ini normal basulit ada for fitness de push pull legs lah biar. Mentak kita badan kamu beer belly. Sebab layak kepok tu. Kita benda kepok ni no. Pini kepok nang fi ki hek ada bahek kepok am dan babakalar mah kila hek kepok katu am ki wan gym ki kila mare syama kila mare sywa dan ci sendap mare ki sedang bai biang baka hek kepok ki sedang bai crunches and leg raises kita leg raises bara kejap apa and lower abs ki sedang bai asma kepok dah kan ni kepok dah kan ni nang fi fini itu 1000 times am come here train of fi because katu am ka abdominal muscles kan kadang dan support kadang cover up dengan fat bagian kadang fidang lek kita crunches dem body weight fidang kiaro kadang ketak dengan lower back nanti so isi ang we habis kan ni kan burn fat sama burn lah tadi bina cardio and kebam kadang hek po am filek kai am satu di tang fin pen khan ka ko jong fi ndi ban ban bil ka abdominal muscles kan. Tadi tang macam penklan. Dia berfirman berfirman. Berfirman hek po itu firman one sejen firman conscious. Itu dari orang konsep. Tapi kamu betul lah dan injury baik mut. Lower back deh. Nama orang kia body weight yang firu. Obviously vintiak sedih. Kadang kia dan firman di sini ani sprain yang firman. Nang long burst santo. Nah siap. Lihat dia bang ban. Lihat teman. Penklan cakap aku. Dan squeeze tu fast. Tang body fats. Dan saya lihat kan abs exercise. Saya lihat abs exercise, kan saya kami feel exercise yang kami pick deh, masing-masing kami pick kita. Kita ni bukan bawa bakalam tu kan, bawa kiwan bio ada beer belly, cuan, sudah mare crunch week kan ni, bukan balik tu. Mentah, mesin ni keren mentah. Mesin ni ka old school kan ni. Old school. Danglar kan ni. Old school. Because mesin benar beli. Kapher kum nu namar kan i mentali ka thamai. Berkait mesin sudah. Tapi danglar gini ni mesin. Danglar mesin. Mesin day always we have control and it burns more also because kaham kia any movement barang free kaham kia ka weight free up your weight. Tu mesin pa fi syang mak you press back. Tiga compound movement pada ki barbell old school macam apa. You burn more because kaham kia tu kan bah beli kan mesin tu rasuk with you. Machine is just for definition tentang definition ban bill pada kami yang kum juga basic nah ban basic kinar di kinar ngomong ong ni super easy ki poses kum no file ha kapor pa file posing ne file competition di front double biceps mah tu just such Ketu gede nang kata Ketu di front double biceps. Okey. Dan ni apa dia? Ini di first side chest mah. Chest dengan. Ketu chest dan tricep. Ini for triceps. Hani kan mau kidan ketu besit lek ban kum kitu besit lek kum kitu Ni front lats. Ketu di nam tak lats ni. Oh, kilat. Back. Orang tu muscular part dari muscular pose untuk aku tu full body. Ranci dengan ajan kelat. Ladi ban bu dekat ni kan, ladi ban lep ni. Okey. Ladi lep ni tau. Finally, boleh shibun bawan. Thank you so much. Thanks Ranci. Kum kani kalat kadai ban Aiman Sim yak bapet ha kani ka show jungi bagi dan ki kena lani ki babun ki kena samla ki beli college ki beli university kila ban pursue lani kila ban boot ya kani ka career bodybuilding tingyo lat du ban pe kena du ka jing im jong pi bizang ne hadu nang ta suki hadu ki competition but kidan du ki controversy lani ki jing ki bagi pilaman te ya katu ken kama kongsan du bangi layo ban ai
Thank you Bransi. Boleh sibun sisi. Dan bok boleh dong kerkui pi, dan pui syakmat hayeng hasem rumju. Mah. Fir gumju. Boleh sibun kita pek ya ke Forefront Media seisin Christopher Gatfo, como special correspondent.